Ćao, ja sam Anđela. Došla sam kod doktora Nikole Barovića po preporuci. Imala sam malo veći problem sa kožom, gdje sam imala problem i sa stomatolozima, jer gdje god sam otišla nanosili su mi povrede. I imala sam problem što neki čak nisu ni prihvatali da rade. Tako da sam po preporuci došla kod doktora Barovića. I kad smo došli, bio je jako prijatan. Pregleda je prvo problem koji imam sa kožom, pa tek onda zube. Ima baš prijateljski odnos sa pacijentima, gdje sam ja mogla s njim da pričam bukvalno kao sa svojim roditeljima. I onda smo počeli da radimo svaki dan po jedan zub, svaki zakazan termin po jedan zub. Imala sam veliki strah uvijek kad dođem kod stomatologa, zato zbog tih povreda koje su nanosili. Dok je kod doktora bilo bezbolno, bez povreda, prijatno, uvijek je tu bila neka šala da se baci, da se nasmijemo, da bude sve super. U početku, dok je to sve bilo u procesu, sam ja samo čekala taj dan kad će da kaže gotovo je, sad možeš da vidiš definitivno kako izgleda. I posle dužeg vremena, jer smo sve htjeli polako da radimo zbog povreda koje su mogle da se nanesu, posle dužeg vremena sam imala baš prelijep osmijeh, zbog čega sam dobila puno samopouzdanja, kao prvo. Kao drugo, moja majka koja je prolazila sa mnom sve kroz to je bila oduševljena. Bukvalno je doktor bio prisutan tu kad je zaplakala ispred njega. I stvarno najbolji doktor što je mogao da bude, tu sam došla i zahvalna sam mu na svemu. Što je uvijek bio tu ne samo kao zubar, nego kao čovjek, podrška za sve. I jako sam zadovoljna sa tim i mnogo drugarica me pitalo gdje sam sređivala zube. Naravno da su dobili svu ovu priču koju sam sad vama ispričala. I mogu samo još da se zahvalim doktoru Baroviću na svemu, kao prvo što je ispao čovjek prema meni, kao drugo što je profesionalac u svom poslu i veliki pozdrav za doktora.